Good morning, everyone. Ma'am, intraday ki best one of the best strategy ko ma'am na price price action technical analysis som the kai hen expert oidragasu indicators sizinaraga khona kamba mawong da hairiba keno si semba yagadagi hai si jengminasi ko hoji khoi gi screen gi keno sida uri base khoi na uri se keno jengsi ko sida market si lai aduga sida igi blue line am salisi gi makhada blue line sigi makhada keno si sala khanda khoi na sida entry lobugi lei ko down trend da aduga muk sida mu up trend da hagale aduba sigi blue line sida gi hagala khanda khoi entry lobu yai ko entry aduga si makhada haidrakpa pura haidabana sida gi hagala ku matam da sida gi loba ko sida gi blue line sigi mathakta ka khanda loba aduga blue line sigi makhada kum makang da lobu ko si mayam ama khoi kano si leiri ko sagi sida khoi blue line sigi mathakta ka khalakpa aduga khoi kano di magi sigi makhada green am silai ko blue line sisu blue line gi mathakta candle sina haigalakpa aduga candle sigi makhada na khoi green signal piba natra adaiti se sida su blue line gi mathakta green kano si khoi green candle ko market se ablom da lakpa aduga makhada khoi gi green signal piba matam sida khoi na uptrend da lobo yai ko aduga topa mana se blue line sigi khoi blue line na masali sigi ko makhada market si leiba matam da mathakta red signal piraba si matam sida khoi trade se lobo yai ko again sida khoi na trade logi matam da adum amakhaba abo edi red signal mathakta piri aduga khoi gi kana sisu blue line gi makhada igi candlestick ki chart sisu chali ko hai reverse gi strategy se kram makhan gi strategy na khoi nai na si ko market na sideways sala ku matam da khoi entry phangde ko se suppose blue lines tagi mathakta kitang ka hagale makhada green dp ko sida entry lawre khalasi candle amani de hena phangi da yawi ko ado agi stop loss te ai karma matam da thamge hai kanda masagi sisina hydra natraga na haigala aga agi blue sida touch tawra aga di natraga blue sigi manak ten la aga di ko ado ko stop loss te la kani se suppose market te entry lawre khalasi soi de entry lawre khalasi sigi candle sida ko ado ai sigi candle sida ine entry lobu matam da ai stop loss kadai de leiba ya kan sigi blue line se sida ai stop loss thamba yai ko adugo blue line sida sam songman gare khalaga su aina sida kano lawraga di si hydrak pagi sigi candle sida lawr sai ko si candle sida ine stop loss low bai se phanam sang sa khre na tra so ina tawraga khoina sigi strategy se khoina kari strategy haraga khanglage harakanda thoidong isu maming thon badi heitre ko sida sizinari be indicators sing se khoi kari indicators no aduga magi configuration ko configuration kamaina tawge se khoi punne jengmina si mem ko okay duga khona ai strategy si jeng dringai da mayam da gi request channel bu subscribe like and share to ba ko bi gano friends sing da share to biyo friends sing da su songi knowledge si lehan biyo ko okay ai music pulap se loina mak clean tok thoke hana adu khoi punna makok tagi jengmina si ko just ya ko ma'am sene khoi gi hujuri leiriba market ki phibam ko edi sida leire simple khoi candlestick ki chane ko han bada ina sin nagado ba khoi gi kano se kari no hare kanda indicator sang se aduga sidai super trend haini iraki ko super trend se leire super trend se low si ko super trend se na hairi se kari no haga de super trend si masi indicator haide me am khoi hena khange indicator haga de ina market right exit and the right entry low na bo hona bada khoi da indicate to biba matam san indicate to birakpa natraga na haidi nangi exit to bo yare natraga na nangi entry low bo yare haibagi sigumba signal ko
पीबा ngamba दुगुबा मखनगी कनोम ने को खोगी इंडिकेटर हाइसिंग से को हाइरिबसी की इंडिकेटर सिंग से कोई सिनबा याई द इंडिकेटर सिंग से के मरक द सुपर ट्रेंड हाइबे इंडिकेटर हम लेदी को सुपर ट्रेंड हाइरसे कइनो ngasa की ट्रेंड की एनालिसिस द मान यामना सुपर ओइना को हिदि मयाम दगी हेन खोगी मागी मैक्सिमम कनो से हिदि एक्यूरेसी रेट से हमनो वांगना मा पीबा ngami हाइबगी सुपर ट्रेंड हाइबनी को अदु सिगी हाइबा सुपर ट्रेंड सिदा कोना मागी टाइम फ्रेम ले टाइम फ्रेम से 5 मिनट्स द मागी टाइम फ्रेम से वर्क फजन तौब्रा तौदब्रा खोइ लोइना येंगबा जाय को 10 मिनट्स द वर्क तौब्रा तौदब्रा को वर्क ते लोइना मक तौगनी अदुबु मागी एक्यूरेसी हाइबम ले हाई एक्यूरेसी को एक्यूरेसी से अखोने येंगे हाइरगदी टाइम फ्रेम से खितंग चावखलगदी को 1 मिनट्स 2 मिनट्स द तौबदगी 5 मिनट्स तने हेने बेटर होय 5 मिनट्स तगी 10 मिनट्स नमु हेने बेटर होय को 10 मिनट्स तैदी कदिन बेटर होयबा को खोगी 15 मिनट्स नसु हेने बेटर होय को से सपोज आई सुपर ट्रेंड से 15 मिनट्स द थमगे को 15 मिनट्स द क्या सुपर ट्रेंड 15 मिनट्स द थमे सिदे लेरे को अदुगो सुपर ट्रेंड से इस 10 मिनट्स से कोई कनो लौदरदी यादरे को अदो कोई ऐ सिदे कनो द लाके कोई जेरोदागी ट्रेडिंग व्यू द को सिदे सुपर कनो से कनो द कोई 10 मिनट्स द टाइम फ्रेम द थमे को अदुगो इंडिकेटर से सिदा हापगे कोई सुपर ट्रेंड को जेरोदागी मनुंग द यावबो कोई कनो से ट्रेडिंग व्यू को ट्रेडिंग व्यू सिदा जेंगसे कोई सिदा सुपर ट्रेंड हापे सुपर ट्रेंड हापबा मतुंग द सिदा खुन उरी से कइनो हाइरगदी तो सुपर ट्रेंड हाइरिसे सिदे एंट्री लौरो हाइबनी मार्केट से अप साइड ता को अदुगा डाउन साइड ता कदाइदे एंट्री लौरो हाइबा डाउन साइड ता सिदे एंट्री लौरो हाइरि को ओके मागे सेटिंग लै सिदा को सेटिंग दे मागी लेंथ लैदी इनपुट को अदुगा कलर अदे अप एरो को अप एरो दे कोई डाउन एरो अप एरो सिना कनो द खोगी अप को अप ट्रेंड दे एंट्री लोबो यारे हाइबगी नि मान पी देसिको डाउन एरो सिना डाउन ट्रेंड दे एंट्री लोबो यारे हाइबगी पी बने को सिगी कनो सिगी द खोने बिलो बार अब बार खो सेमदोक पर लोइन म यारी को अदो होजे खोगी दि मागी बाय डिफॉल्ट सिम थमसे अप एरो दना मखा द ग्रीन लाको डाउन एरो दना मथक द रेड लाको द लेगे दोइनि को अदो इसी ओके तोरमगे को सिदा खो यिंगसी द सपोज सिदा एरो मलाई सी एरो सिदा मा एंट्री लो हाइरि को सी एरो सिदा एंट्री लो हाइरे अदुगा आइनि जेंगदु सिदा एंट्री लोबो मतम द हाइरिबा चार्ट सिगी मखा सिदा कैंडलस्टिक चार्ट सिगी मखा सिदा ग्रीन कैंडल सी ग्रीन गी रेड लाइन से ग्रीन गी लाइन नंबर चलिसे सी चार्ट की मखा द लेब्रा नत्रगा रेड लेब्रा हाइबसि कोइ चेक तो मथौ ताइ को आदि मार्केट सिदा हाइदरे खोगी को सोइदा मफम दि रिजेक्शन नमदगी रिजेक्ट तौरगा दि काखले को अदो सोइदे हते एंट्री लौरगद्रा को द सुपर ट्रेंड हाइदि सोइदे एंट्री लौगनो हैन को सुपर ट्रेंड हाइ सिदे एंट्री लौ हैन को सुमाइना सिदसु लेरे सुपर ट्रेंड सिदगी एंट्री लौ हाइदि हाइरिबा सुपर ट्रेंड हाइदि हाइरिबा एंट्री सिंग से सपोज सिदे डाउन ट्रेंड एंट्री लौरो हाइरे प्रॉफिट कर फंगमे अदुगा हाइगला कान सिदा कोई सिगी लाइन सिमुक द स्टॉप लॉस कन थमगदि हिट ओइदुइनी को सना मसागे साइडवेज खर चटपा मफम सिंग सिददि को कोई एंट्री गी कनो से खर वाटलि नत्रा अदु हजकी खोने लाक्तुइसिना सिदा कोई फेक एंट्री सिदा जेंगसि को सिदा अप ट्रेंड द पीरियड दु कदाइ से खरगे को सिदा डाउन ट्रेंड द पीरियड मी माम गरे को इसाउ थो होलगे म्याम उडन को यंगसि उइ को म्याम सिदा डाउन ट्रेंड द पीरे सिदा न अप ट्रेंड द पीरे आई सिदा एंट्री संगरगदे ई पैसा मांगोइद्रा मांगनि को अदुदि सिगुम मखन की फेक एंट्री सुपर ट्रेंड पीरी सिंगसे अखोय कमाइन तौरगा रिमूव तौगनी हाइबसि जिंगसिब याको हामबद खोय खोय गिसिगी एटीआर पॉइंट हैन लेदी मागी इनपुट त सिगी लेंथ को लेंथ से खोगी मूविंग एवरेज तसु लेंथ लेदना खोगी 15 days 30 days अदेदि 7 days काइना मयामना अपम मागी सेमनबा केनोदुगी मतुंगिना हाबनबदो अदो सिगी लेंथ से खोय फर्स्ट द 40 दो अनथोक्सि हेगा 40 दो अनथोक्सि मैम केनोदो से स्नैपशॉट केनोदो स्क्रीनशॉट दुम लॉक्सिन बियो को नत्रगन इसिलगा थंबियो 40 द लौरे को ओके 40 द लौरे कांदा चेंज कर तौग्रे को
40 da lo kan da change ti tawe adubu sida down trend di dum piri natra sida up trend piri ko matiam sala mato khare sida down trend ung pi makhada hydrak pagi so ina magi live up trend down trend mayam se ko mafam khara da summe mafam khara da lale ko khogi sida suppose sida entry lo ga di profit lo sida entry lo ga di loss oi bi ai ko sumaina super trend gi si mayam sim lai de ado sigi super trend gi lai riba khogi kano sing se sida atopa khona kari kai hapsil laga ko koi entry lo ya ga dagi hai ko ado sida koi kano ma ga hena ma gi khogi fact sing se sida fact hide aran ba entry point p re sing se aran ba entry point p re ba mafam sing se koi remove tok si hai laga di ko suppose sida p re pusidi okay oi natra ado sida entry p sil laga di ai paisa mang down trend da ko no sigum ba khogi right entry point nataba ko fake entry point masagi super trend na piri se si kamaina khona how to remove it haiba ko hai si ka kamain to ga remove to si ge hai ga di ko khoi indicators atopa ma hapsan se mayam na pamna be indicator moving average ko moving average se hapsan se moving average se hapa ba matung la jeng se sida live blue line se moving average ne ko ado si gi blue line se aina kai gumba nangi khoi setting da sangaga color change to ga su yarangani ko sida lai the blue line se the blue line se khitang khak sa khol hang ga ga su koi sida setting da sangaga change to bo yani color ai color si su kai gumba ina change to ga ga ti sida gi apam ba change color to bo yani ko blue color se sini hena distinguish am ga do male ko sigi kano se lo se si se moving average okna gi moving average ki line do ni ko ado sigi moving average na akhoi da mu haibi re se kadino super trend ga pull kan da man hai se kaino moving average da akhoi ne season se moving average ki mathak ta ka raga na bullish market ni makha da kum ga na bearish market ni summi ko ado di moving average ki manak da sum chat laga lai raga di akhoi entry se lobom leite natra ado di side kano sina super trend ga moving average ka pull laga hai se kaino super trend na side entry lobo yare hai moving average na so hai okay maybe moving average ki mathak ta market se sale entry lo bo yare hai to pamna super trend gi makha gi green line se si su chart se gi makha da chale to chart se gi makha da chale adu di sida khoi entry lo bo yai hai bani ko adu di si candle si da mu jing si sida mani entry lo hai re ko moving average ta ma di touch tawri ba ko moving average ta gi hana breakout o hello adu gi matung de entry lo si ba ko मैम क्या तासी को moving average दगी breakout है लसी अदुगी मतुंग दे entry लो सी हान point दा कोई ना moving average दगी मथक ता नत्रगा मखा दा candle से अदु form तो हन से को अनि सुबदा मागी अखोगी bearish market जेंगा गदी को लैदी बय कनो सिगी सचलिबा candlestick सिगी मखा दा अखोगी green signal पिहन से को सुमाइना कोई ना market ki entry se lo bayai ko adu bu sidai ne entry lo roba matung da red candle su lai ko green candle su lai saina myam su lai ko si myam se lakku matam se dai de sidai entry lo re khala se gi stop loss klai tham gani ga hai ba sidai entry lo de stop loss se sum thamani na ta ko stop loss se sum thamani adu hore nei kadai de ai market se kadai de gi kadai de exit to bayai hai ga di ka khala ga haigal ga sigi chali ba moving average ki line se sida market sina touch tawra ga di exit to gi ba yare ko market sina sida touch tawra ga di exit to gi ba yare makham da haider koi su khoi jing mina se ko se na singarang gi market ta mu jing se sida jing se ko market se sida ma na entry pi re ko narangi market ni sida ma ni entry pi re ko koi sida entry lo ba yarabra jing se ko entry lo ba yare ka gino di sigi kano sida magi sigi line se moving average ki line se ki makha da ni candle form toro makha da kum gai se ko sida entry lo ba yai si natraga si sida lo ba sai sida lo re khalo high da ga sida lo matam da ai point lai se kai dano red khogi line super trend ki line do red mathak ta kare number 1 point yare moving average ki makha da market lai si su yare ko aduga market se su khoi swai da entry low hai bagi amasu pisile yare ba adai de to pam ma khoina kano gi matungina che price action gi technical analysis ki matungina khoina
nainaba ama laagasu hairiba khogi sigi ko sigi lairiba kano sidagi mache kaidore breakout period ka sarkhrab ne ko so na koina confirmation se 3 times 4 times confirmation se lawruba matung da khoi entry logi ba yai sida ini entry lawre khalasi sida moving average ta gan test tawre moving average ta test tawre pai matung ina I exit taw thokpa yai ko okay adi soidai exit profit ama book ta hobu yai kana gumba sida nangi stop loss te ada leibani na nangi stop loss sida leibani na kharaga thamgi ge ni khalaga thamaga su abaw sum satpa yabagi khudong sab su lai ko si 10 minutes ki ne aduga sida koi 15 minutes ki kano da mo thoke time frame da ko 15 minutes ki time frame da di amuke hen phajai ko so na masai ki koi na 5 minutes ki time frame da jenga ga di ko trade se phajidare na tra matik am lawe amuka mu sa dong tu e san sa khre ko adu hai basigi strategy se I know one of the best strategy hai se ka gina di karma time frame da no hai time frame se khara chahan bi minimum da 10 minutes tagi hena ta da ba time frame ohen bio ko minimum da koi 10 minutes tagi less than ohen bi gano khoi gi kano si time frame se ko adu ga khoi no se ya gani ko okay sida ina atopa ama add tawning ba amaga lairi ko so I think asai ko gi fake signal myam da loin lok thok khre ko nei ko myam hadi sida mani entry low high sigi green se the entry low high ko okay ai si green se the entry low re khalasi kamai toba next day ko adu di hoji mu lai point je kaino mana entry low ro hai ba candle se sida de khoi low de ba next day low ba hene better oidra sida entry low hai re next day low ba sida entry low hai re next day low ba ko aduga atopa ma khoi gi lai ba sigi blue line aduga green line ko sisu khoi jeng ma thau tare aduga atopa mana aina sida trade se lawre khalasi ko aina trade se lawre ba matung da ko trade se lawre ba matung da hena kene khara kedi long trade khara sangna ngai ba ngam bagi se ko example noina sai ge sida ta haida si second dan sida ka khale sida rate amu jaw si mu jaw edo koina sigi strategy sida ba matam dadi hari ba sigi blue line live kano se sida test taro ko natraga sida gi breakout pi ra ko matam da I exit toksi hai bani ko natra sida gi breakout pi ra si candle sida breakout tore so I da I exit tok toksi hai bani ado si exit to dring gi mamang sida candle macha mayam form toroga ingom da matha sahan ba ingom da nungai ta ba mayam ta hole natra hari bi sidagi khoinum kamai ngak thokani hai kanda last ta khoi gi sigi candlestick ki kano se chart se sigi muhurta akhoi Heikin ashi ko Heikin ashi chart se si use to view hai ko yengse Heikin ashi chart se si nare ga di sini sa khai si ko Heikin ashi chart se si na matam da khoi de hena advantage oiba signal nam phangi sene karino koi entry sida lo yare ko magi kanona sida and the kanona Supertrend sida entry p ko Supertrend sida di entry p re adu sida di ko entry low roi karigino haire gadi masagi si blue line si makha da candle form to pame bu ko aduga red si mathaga sat pame red ti mathaga sale aduga candle di blue line gi makha da kano sat te ko man p signal se ko adu di koi lai kha khalasi adai di sida koi technical analysis matung ina chart draw tawre khalo ko chart draw tawre khalasi ko aduga ngasai sida market se high dhare khalasi sida high dhare ko matam sida koina Heikin asigi chart ki matung ina ai kadai bawba ai di market te leiba ya ke haibuduni ko sida Heikin asigi chart si lalai sing se loina seller na di occupy to ba ken ngata ne haina Heikin asigi chart ki matung in hairi ko the seller ne occupy to wini na idum thamba yari ko makharom da haidare aduga sida candle khogi seller na occupy to ba candle form to ba ho le sida ko thang da su ho le thang da su seme soidadi ai market gi exit to bun raga gi stop loss strictly maintain to raga I ko market gi thokina bo hon ba yare ko soin to raga khona sisina kaino gi ni sell gi ni natra down trend gi sida amukum up trend gi su lai ko
ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯔꯣꯡ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯄꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ indicators aduga chart types su changi ko hariba kano sing kari kari no haigadi ahambada khoina super trend da 40 ATR da thamani aduga moving average da ko 9 gi mahutta ko moving average se koi 9 gi mahutta koi amu onthom si heni accuracy wangbada ko 9 gi mahutta 55 onthok pio ko okay 9 gi mahutta koi 55 onthok se aduga hekana si sin se ko hojik sida yengo kadai di entry lawrani ko okay agi entry sida lawre khalasi ko sida su natra sida entry lawba matamda yam sang na I tre se ngai ba ngame ko sida entry ma pire sida entry pire ko da I entry lawgadra lawroi kari gino sida kano se lai si makha da lai ai di se mathak da lai ba pame ko सिगी खोगी मूविंग एवरेज से एमए की लाइन से मूविंग एवरेज से मथक ते लेबा पामे उदमा मखादा लेबनी नै सिदे एंट्री लौरोय को अदे सिदे कमाइन तौबा सिदे एंट्री लौगदरे लौरोय कइगिनो मूविंग एवरेज की मथक ते मार्केट से लेबा पामे अदो सिदा कनो से लेते को सोना खोना हेने एक्यूरेसी ओइबा मफम से सपोज सिदे एंट्री पी दे लौगदरा लौबो याय नेक्स्ट लौबो से सिदे लौबो याय करिगिनो moving average makhada leire chart su mathak ta form tawre candlestick mathak ta form tawre loina na khoi green signal makhada chali ko aduna sida khoi entry lobo yai ko sumaina khoi na khoi gi keno si loina makse bi fake signal aran ba signal pirak pa wrong entry point pirak pasing je khoi remove tawbo ya bagi khudong sa ba se hari ba sigi strategy sida gi fangi ko ado hari ba sigi strategy sigi loina na khoi trade तमिना बजाई लाइव ट्रेड तक कनागुंबा लाइव ट्रेड जाउनिंग बसिंगना खोगी लमजिंग मेरा एकेडमी की जेरोदा पार्टनर्स की मखादा हांगबा खोगी जेरोदा अकाउंट सिजनरगा को लाइव ट्रेड जाबि बयागनी खोई मंडे दगी सिगुंबा मखन की फजरबा स्ट्रेटजी सिंग से सिजनरगा मंडे दगी को मैम पुन्ना ट्रेड तमिना सी हैना को मैम दा हाइजरी कनागुंबा जाबि दिंग बसिंग WhatsApp की ग्रुप ता text tobiro ado isagi hanana zeroda account open tawdri basingsu account open tawraga basic tagine advanced taw guide tawjage do tawbudadi trade taw matamda ko sagi agi leiriba zeroda account se sizinaraga trade tawbiu haibasi matang agi site tagi request ne ko ado okay episode number 13 ko lamsing mera academy site tagi खोना पीरिबा फ्री ऑनलाइन स्टॉक मार्केट क्लास का 19 जनवरी दगी होरकपने हाइरबा क्लास से सिगी एपिसोड नंबर 13 से स्वाइदे लोइसिनजगे लोइसिलमदाइ मिकुपसिदा मयामदा अरोइबोइना सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक तोबो कॉपीगनो को थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो दमु उनरसे